hello pas mun mai ceng color wala so ade cement tipo cement dagni radha akan sangsi itu ko dan saya abang pas step lah dan chicken step abang lah halong sangsi mix ko halong sangsi mix abang sa mixin ng ko abang sa kota market tipo lakan sangsi tidam tu ko sangsi bang abang sa kota kan sarita tipo lah sa kota sarita lakan cement tidam tu ko labang sa bucket kan sa bucket ini tipo sa bucket ini tanggat teh mixing mili alang nilai luplo teh labang sa din mixing thom thok ko labang sa mixing thom thok teh non monai nani tenang nani thak tang teh nang nani bom thak halo dono tu non la chemical kile ya la itta pan la so tang pan kapang tang je pan la pakai ngap je pan non mixing ko mixing ko halong bang ekta si mixing dan halong bang pas sinan dige la tu kulit apan ke tangki bang ini non mixing bang lagada lokal sab ma entah tu lagi kam kene itu mana turun deh lahane la tangki non tido Intan lagi rung jat itu. Yo. Mau balik tengok ke. Ya. Kasi labang so sinelong. Umat ni dong si subscribe kedang ulang pelote. Please lapen subscribe deka. Lapen share deka labang so video nang YouTube dong si dan ni kan pelote. Share deka lapen komen deka. Ang susi pati tang sinak mitang pag minam tunta bang son bang idon jepan ang tumajon tumin ang tumakahang kinang ko kasi ang susi nang sakit ang tumanda ading lagi kelupik tebok terai kali Kerala state long si Lembom ini tuh kelupik orang le tuh goreng apa kilong benda aja ini tapi itu kan tunggan nang ko ini tuh Kari mo ako. Okay, Honda sa project sa project itong Honda. Bang to. Labang akin ni forma pula labang dyan. Wala mixing tang mo tila dakok ko. Ang si bunay ko. Sabadesang mixing mo labang to. Sabadesang mixing mo labang. Wala na kapunay tang lo. Ang manili kong kapunay tang mango labang to. Kunon bunay sila. Goreng apa tak kilong din kamsong ko. Kasi isang kila po kamsong ng tanggadong wala. Ilang tayo doon ito. Cepat dulu cepat dulu kada deh itu kan. Kasi nanti kita ang labang sa video lah kan labang sa sinyal subscribe pala pente. Lang rek pala pente lang pag rek deh doon ito.